West Karbi Anglong Chinthong MC constituency ke parlo Amtereng Roklangso Hansero Amikar Kamburati so alang liari sangho tumpen secondary bat ansai ka chongna dam Guwahati pen kedam bomahut Freya Chikloni Phai inkorener keparni Khaman train station along pen theklong lidet alang liari sangho tum kithan teng pulote Kamburati so la pen alang liari sangho tum secondary bat an sai ka chongna dam jia phan West Karbi Anglong pen Freya Chikloni Phai korapti arni barsi Guwahati rong sopian pale Laso Piputhot Guwahati pen secondary bat an ke pale jia phan train chithapnan lo Laso kedam bomahut Kamburati Sobang train station along tin tame suntu kiti pusi pachini lo sida alang le risang hotom ke pachinia teng pulote Kamburati so Khaman train station along pen si thek pon long le det lo pusi pachini pon lo apok lo jadi tum bang rapian to sida isirada ada balong si ini rapian lo sab so la tum bang ero isi pusi an khobor tu no eda lo milia bangke alang li tumbang si torapiat lo jadi tumbang ta gua asida prang asida hin si to lo sida me usor pene go gubena phe bangke men alang li phan thek long le ma phi neli tumbang ta ri dum lo son pen ni ya sa aphi ke chiri chu da long chu ya namang te sila si ni tumbang ta doan ana song doan ta La sopi alang li ari sang tum la pen adona ra patum pen tami un an ke ripondo sida me ke theklong le rekajo non ke matha ki sum Asikar biang long alu ham phang song ki do an la pen karbi arat ang tan ki do an atum tami Kamburati so phan ki rinak charap dun vek tha pusi alang li ari sang ho la pen adona ra patum pen chuning ri padu pon la pen bang jok le Kamburati so phan theklong sida me 600984138 600112678 lahinia number along nang call ik vek thapusi pachini pon bujai pen pini tuima puda than pon lo ya ko lani chapati su elong le sundu ta pasang ta sundu ti station lo kumri pi anton ta bujai pi lo osa rokom ne amuni la juntu bujai buda pen la Khaman station ada pasu du se amuni lo me dalo ni tuma bangke teman bebe kali lo hewan ke wanglo amani hang masih si wanglo dan lo ya lo kita umire lo kumri pidang lo ada yang itu mau bersih lo cuma itu cuma problem nah kalau Borthol Pen Priyanka Balmiki KTV News